इरमदम इपाउ यूट्यूब चैनल मियंग ताबीर पुनम पु तराम नौकचरी ngasi phongkiba tongan tongan ba pauche singdagi maruiba pau khara pathokchari ahanbada maruiba pau speaker saitabar tabu party ki leader oina khalaga lengak semna ba governor da claim torgani haina MLA Ramesona phongdoki wafam adugi matangda kari leibagi haina XM N Birenda Paumising na hangbada pakhum amata pirakhidre hairi sangai festival pangthok patarabadi mairi pidagi mai jawbi oiraktu na mairi thongna salak pa ya heba silengang na khangjin ba fai haina ikal na thador pacherola man khangalagle amadi haukiba November mangada Myanmar da military na PDF ki camera ma thuai khre khulai kya su phagat pangam khre khulai sing adugi man da Manipur da kuki sing na toina sin na ba pompi su yawi haina social media sing da gi phangba paw man phongdorakle hojik paw sa dora pizari speaker saitabar tabu party ki leader oina khalaga lengak semna ba governor da claim torgani haina MLA Ramesona phongdoki wafam adugi matangda kari leirabagi haina XM N Birenda Paumising hangbada pakhum pi khidre ngarang Bharat sinba thungna leba asigi sai bande matram gi chahi chama yankai sorakpagi thoram BJP Manipur Pradesh na susindra Imphal gi nitepa chuthekta leba thambal sangling da pangthokre thoram adu da BJP Manipur Pradesh ki president SR da han gi chief minister N Biren singh masu saru yakhi thoram adu da saru yakhi ba pawmi sing han gi chief minister N Biren amadi BJP Manipur Pradesh ki president SR da debi da ngarang kerau kendra gi MLA Lorem Ramesona November tha phawa sigi manungda Manipur da anobalenga assembly wafam laktrabadi Manipur Legislative Assembly ki speaker oiribati ai saitabar tabu party ki leader oina khalaga lenga chemnaba Manipur ki governor da claim torgani haina phongdokhi wafam adugi matangda kari leibagi haina hangba matamda BJP Manipur Pradesh ki president SR da Devi amadi hanagi chief minister N Biren animangna wahang adagi pakhum amata piwi yakidre Paumising na makhatana ex minister N Biren amadi BJP ki president SR da Devi da hojik BJP party man da lusingba makhana bhona bada che na ba laibra haina so hangki adu hiram adu ki matang da wa amata ngahan biganu phongdok puga loina na makhatana pakhum amata piu haibi yakide atoppo wahang amagi pakhum piroduna ex minister N Biren na phongdok khibada Sambit patra yauna lusingba khari Manipur da lakani haibu wafam adu mamang di hauna khangala khibala ikhrabani madu ana wafam nati haiki hojik tongan tongan fam singda leiba IDP singbo mari lenba SU singna kupni yangsen biba mathau tai popular lenga amadi PR lenga ani gi khenaba leiba maramna miyam gi amadi IDP singi oba thabak thoram singda matam thinta ba yawar basu lenga londa ningthina kang haira state asigi governor na miyam gi aifana basu idan selakani haiba ta jabalai masigi sumatakta leiba ki tongan tongan ba department sing thabak tawriba official singna IDP singi oba thorang ma paikalpa matamda makhoi gi awaba khangbi duna thamoi singna thabak tawba changi haiki loina IDP singbu yangsana ba matam du gi na relief camp sing da chakadaba lenga kimheu sing lakti haiba ki paudam lei ba sithoktana ba mari leina ba department sing na mi yang changbiyo haiki thoram adu da MLA sing yauna party sigi luching ba kaya na amatoina bande matram hairiba national song asi sangmina ki thoram adu mari leina BJP Manipur Pradesh ki president SR Rana phongdok khibada leba asibu ningkha tamba porokna bahona bada Bharat jati gi sai bande matram na miyam da anoba inot ama hapki leiba ki oireba isai asina chahi chama yankai sorak pagaloina na ekhoi amatoina punsenduna nungsi chana na madi chakor purok na bahona minarsi haibo wafam phongdokhi sangai festival pangthok patarabadi mai pitagi mai job yorok na mai thongna chalak pa ya haiba silenga na khangjin phai haina ikalna phongdokle iramdam asigi hojik oiriba phibam asida Manipur government na sangai festival pangthokna ba sem sariba si iramdam asigi miyambu namatna ba khunai asibu muthana bahona bani haiba da haimnan pathokloi sangai festival pangthok patarabadi mai pitagi mai job yoraktuna mai thokna chalak pa ya haiba si khangjin ba phai ikalna sangai festival boycott tawba asida mangjin thana saruk yagani haina iramdam kanba apun balok ikal gi secretary general W Luang Laimana press da thador pacherol amasina hairi Zerol asina hai iramdam asigi miyamna chahi ani hana awaba kaya mayakna duna thoi daba thawdo wahi daba saktam kaya asigi marakta mayum kai tangoi onkhiduna marai kai makungang thadoktana maramdam da refugee oiduna makai salai khangdana changya famlokduna lairi adu bolenga asina kari amata na chungdana makhoi khuchabi machum chaba kharaga loktunarga thanglokni ba khongtang asi aran bani hai basi khangadabani sangai festival sinbagi mahot IDP singmayum da hanjina basin bane hena maru oigani Zerol asina hai lengang na lanjere bising masa masa gi mem da hanjilan haina amadi national highway sing improvement ya halagani haina thajaba piki bising thabak tawon thoktana leiri asigumba tanja asida miyam da utchaiduna namdam asigi ing tappa hanjile haiduna pangthokodirba sangai festival asi yam namaram cha daba irei cha singna khoirau khosang na ba mo helle asiga loina na festival asi pangthokpa yaning de boycott tawgani haina IDP singna lathokhiba su leire
लोइनना लमदम असिगी अपुनबा सिओसो सिंगी बॉडी अमा ओइरिबा कोकोमिनासु आईडीपी सिंगी संगाई फेस्टिवल बॉयकॉट लौथोखिबाबु सौगतखिबा असि इरमदम कनबा अपुनबलो पिकलनसु अचुंबा खोंथांगने हाइना लौबगा लोइनना बॉयकॉट असिदा सौगले हाइरि अरोइबदो चेरोल असिना हाइरबदी पुमनम असिना मरम ओइरगा इरमदम असिदा तंगदो लैताब फिबम हंजलक्त्रि फावबा अमदे रिलीफ कैम्प दा अवाबा खांगलेबा मयाम असिना मागी मयुमदा हंजिनबा ngamdribasi हंजिनबा पोरम हाना सिंदुना हंजिनबा मतम अदु तता लैताब लमदम अमा हाइबदु ओइगनी मदु नत्तना ngami हाइबगी मताम लेगांगना संगाई फेस्टिवल पांथोकपा ताराबदी इरमदम असि मैरिक पितगे मैजावबी ओइरक्तुना मैरिक थोंगना चालकपा याय हाइबसे लेगांगना खंजिनबा फै लेंगा असिना मियांगी वाखल अमदि फिरेपु थवाइद्रबदी इकलनसु संगाई फेस्टिवल बॉयकॉट तवासिदा मांगजिन थाना सरुक यागने हाइरि लोइना लेबांग मियामसु पुन्ना तुंगी मिरोलगी अचुंबा लंबी यादमिनसे हाइबो वाफमसु थमलगले हौखिबा नवेम्बर 5 दा म्यांमार दा मिलिट्रीना पीडीएफ की कैम्प अमा थुवाइख्रे खुलाई क्यासु फागतपा ngamख्रे खुलाई सिंग अदुगी मनुंगदा मणिपुर दा कुकी सिंगना तोइना सिनबा पोम्पीसु यावी हाइना सोशल मीडिया सिंगदगी फंगबा पाव अमना फोंदोगले जेडयूएफ ना पॉपी पाम्बी सिंग यांथख्रे जेलांगरों कम्युनिटी की मपाम पुनः थंबीरंबा लंखै मनुंगदा इलीगल इमिग्रेंट कुकीसिंग अरानबा मौंगदा थारंबा पॉपी पाम्बी सिंग अमदी मफम अदुदा सारंबा लौतांग संग सिंग जेलांगरों यूनाइटेड फ्रंट जेडयूएफ ना माहनबगी अकनबा ऑपरेशन चथख्रे जेडयूएफ ना पॉपी पाम्बी यांथपगी चथरखिबा ऑपरेशन की अनिसुबा फेज ओइना ngasi nungthin pung amarom tabada जेडयूएफ की मियोसिंगना पॉपी पाम्बी के यांथतुना माहनबगा लोइनाना मफम अदुदा सारंबा फार्म हाउसिंग जु थुगाइदना माहनख्रे निंगसिंग याई थासिगी अमदा जेडयूएफ ना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की वाफोंग एरिया दा थारंबा पॉपी पाम्बीसिंग अमदी फार्म हाउस क्या मई थादना मांगन खिबगा लोइना इलीगल इमिग्रेंट सिंना सिजनबा गाड़ी क्या सुमई थादना मांगन खिबनी जेडयूएफ की माइकेदगी जेलांग रोंगी लंखै मनुंगदा आइन कायना चंगसिलक्तुना पॉपी पाम्बी थादना बाकन वाफम थमदुना लाखिबगा लोइना मखाताना जेलांग रोंग एरिया दा पॉपी थाबगी थबक चथरकलबदी जेडयूएफ ना लेमना थारो हैना सुफोंदोरगली पनबे याबदी था की चैचत अमदसु जेडयूएफ ना इम्फाल जिरी लंबी की न्यू कथेन मांबी पुलिस स्टेशन न कोनबा सोंगलुंग विलेज एरिया दा लौतांग संतरा अमदी गाड़ी खरा मै थादना मांगता थोनखिबनी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलेबा कबुई फुरुप सिंना हाना मखोम विलेज हायरमदगी कुकी सिंगना नौना सोंगलुंग हायना ममिंग थोलकलेबा खुल असिगी एरिया दा हौखिबा चही अमा अनि असिदा उमंग कोकथोलगा पॉपी थाबा यावना तोगान तोगान बथबक क्या पाइखलखिबनी नुमित अदुदा जेडयूएफ की कादक सिंना लाकलगा नोमई राउंड क्या कापथोक्तुना पॉपी थारंबा मफम अदुदा लेरिबा कुकी फुरुप की मियोइसिंग होइदोकलबा मतुंगदा लौतांग संग अमदी मखोइना सिजनबा गाड़ी सिंग मै थादोकलंबनी राजबाड़ी सिदोकपदा चेनबा सिंगी मथक्ता एफआईआर लोखनबा हाइजख्रे शिलोंग की राजबाड़ी सिदोकपदा चेनरिबा मियोय अमदी ऑफिशियल सिंगी मथक्ता एफआईआर लोखनबा कांगलैपाक कनबा लुक केकेएल मणिपुरना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ऑफिसर इंचार्ज दा आई बचेरोन पिसिंदन वागत्रे केकेएल मणिपुर की सेक्रेटरी जनरल लुआंगचा युंगंफै ngakpana खुयक पिदुना पिसिनखिबा चेरोल अदुगी मतुंग इना राजबाड़ी सिदोकपदा चेनबा अमदी मथौ सेक्शनदबा ऑफिशियल पुनमुकी मथक्ता लोगी मतिक चाबा सेक्शन सिंगी मखादा एफआईआर रेजिस्टर तौगदबनी हिरम मसिगी मतंगदा मपुंग फाना इन्वेस्टिगेशन अमा चथबियो एंक्वायरी चथबा लोइद्रिङैदा मफम अदु निंगथिन ngak सेमबिबगा लोइनना थावों अदुबो हकथेंगना चथकिबा मियोसिंग मसक ममिंग खंगदोकदबनी हाइरि बुआरीगा सागोनारबा मफम असिबु ngak सेनबगी थौदांग लौरिबा ऑफिशियल खरना मतम चाना मियंग चंखिदे हाइबगी खुदम फंगले मसागी मथौदा पुंग चंगदबगी दमक ऑफिशियल सिंग अदुगी मतक्ता मतिक चाबा एक्शन लौखटफम थोइ हाइरि प्राइवेट स्कूल यावदना अफब एजुकेशन सिस्टम लेबंगमलोय हाइना एमएलए टीआई स्ट्रेटेजी सामने फोंदोखरे लेबाक असिदा प्राइवेट स्कूल यावदना अफब एजुकेशन सिस्टम लेबंगमलोय हाइना हाइरोक केंद्र के एमएलए टीआई स्ट्रेटेजी सामने फोंदोखरे वाफम मसिंग असि इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन चंगांगैदा लेबा हार्वर्ड स्कूल की 23 सुबा मपोक कुमन थरोंग मै लेना फोंदोखिबनी थौरम अदुगा मरि लेना एमएलए ना मखा ताना हाई मियोइबना पुंसिदा होनरिबसि नुंगाइना हिंगनबनी नुंगाइबा हाइबसि होनबा यावदना ओइथोकलोय महिरोइसिंगना पांदम अमगी मखादा होनगदबनी इंडियादा लेरिबा अफब स्कूल तरा खंगतपदा चादा मरफु तरादी प्राइवेट स्कूल नवैरी स्टेट असिगी ओइनसु हार्वर्ड स्कूल अमदी अतै प्राइवेट स्कूल ना लमदम असिगी एजुकेशन सेक्टर दा लौरिबा थौदांग थागतनिङाइनि हाइखि थौरम अदुदा डीएमयू की बीसी ओइरंबा रिटायर्ड प्रोफेसर एन राजमोहन अमसुंग हार्वर्ड स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर के नबचंद्र यावना महिरोइसिंगना सरुक याखे थाईलैंड चेंसिंखिबा इंडिया मचा चनिगो हुमद्रा एरोप्लेन होंदोरखरे म्यांमार की मियावादी रीजन द साइबर स्कैम सेंटर सिंग द मिलिट्री जुंतानरे चथरकपदगी नानथोक्तुना थाईलैंड की माइसोट टाउन द चेंसिंखिबा इंडिया मचा चनिगो हुमद्रा एरोप्लेन होंदोरखरे बैंकॉक ता लेबा इंडियन एम्बेसी अमदी सियांग माइदा लेबा इंडियन कॉन्सुलेट ना खुसमनरगा
नुपी कुंतरुक यावना इंडिया मचा चनिग हुमद्रा होंदोरखिबने मियोइसिंग अदु इंडियन एयर फोर्स की फ्लाइट अनिदा होंदोरखि ऑफिशियल सोर्स अमगी मतुंगिना इंडिया मचा सिंग अदु लोगी वांगमदा ngamkhai lanthok tuna Myanmar dagi chensilai haibagi maranda Thai authority na phajinduna thamkibane Royal Thai government ki tongan ba agencies singa wari sanarba matungda miyoising adu asoi angam yaudana India da porakhibani haina Indian embassy ki statement amana phongdorokle